Kako reče direktor PKB-a Vojislav Simanović, privatizacija nije cilj, već sredstvo za efikasnije privređivanje. Međutim, rekao je on, iako je u poljoprivredi negde i 90% u privatnom vlasništvu, rezultati u privređivanju ne zadovoljavaju. Savezna vlada će najverovatnije iduće sedmice utvrditi predlog dugo najavljivanog i pripremanog antimonopolskog zakona. O tome šta on donosi i kako će sprečiti razne špekulacije koje monopolističko ponašanje podrazumeva, detaljnije govori naš reporter. Tim zakonom utvrdit će se radnji akti privrednih subjekata koji zloupotrebom monopolskog, odnosno dominantnog položaja i zaključivanjem monopolističkih sporazuma narušavaju konkurenciju i izazivaju poremećaje na tržištu. Zakonom će biti utvrđene i mere za utvrđivanje i otklanjanje takvih špekulacija. Antimonopolski zakon odnosit će se na sferu robnog prometa, proizvodnje i finansijskih usluga, odnosno na formiranje cena i funkcionisanje tržišta uopšte. Glavni kriterijumi za ocenu zloupotrebe monopolskog položaja na tržištu biće veći porast cena određenih proizvoda ili grupe proizvoda i to u odnosu na prosječan rast cena, povećanje cena proizvoda domaćih preduzeća u odnosu na svetske cene na bazi tržišnog deviznog kursa, kao i povećanje cena koje se javlja istovremeno sa smanjenjem korišćenja kapaciteta u konkretnim uslovima. Ukoliko antimonopolska komisija utvrdi da privredni subjekt ima dominantan položaj na tržištu, on će, na zahtev nadležnog saveznog organa, morati da dostavi sporazume, ugovore, dogovore i druga akta koja se odnose na proizvodnju, trgovinu ili tehničko-tehnološki razvoj. U slučaju zloupotrebe monopolskog položaja, antimonopolska komisija će doneti rešenja kojima se nepravilnosti moraju otkloniti. Kakve su kazne za špekulacije? U zavisnosti od prekršaja, novčane kazne iznosit će od 1000 do 150.000 dinara. Moguće su privremene ili trajne zabrane obavljanja delatnosti, a kaznom zatvora od 6 meseci do 5 godina bit će kažnjeni monopolisti za krivično delo izazivanja poremećaja na tržištu. Dakle, očekuje se da će iduće nedelje Savezna vlada predlog antimonopolskog zakona dati Skupštini na razmatranje. Na jednom od narednih zasedanja Saveznog parlamenta antimonopolski zakon bit će i zvanično verifikovan. Ivko Đonović, resorni ministar naše vlade, izjavio je u Nišu da je pripremljena strategija razvoja poljoprivrede u Srbiji posle ukidanja sankcija.